Thokozani, this is Coco Manzi in Tizagamatibula. Welcome back to my YouTube channel. Those of you that are new, welcome back, and do not forget to subscribe and hit the notification bell so that you do not miss any of my videos. Okay, today's video is about Uphupha. Like, how do you tell ukuthi unesithunywa, and then how do you know ukuthi unemdawo? Okay, maphupho anjena. If uphupha, okay, le common one nawufuna kwazi ukuthi unesithunywa, uputsa kumbe uphupha, or you dream uthandazela bantu esontweni, uphupha ucula, and then nawucula labantu they get healed, bayajabula, bayaphola kulelo liphupho. And then the lesitri ukuthi uphupha uphakathi kwendizamshini in an airplane, or uphupha yona. Loko kukhomba ukuthi unesithunywa, uneprofethi. And then lokunye ukuthi utati ukuthi unesithunywa, uphupha lena uphupha wena yourself uflyer, uphupha wena yourself undiza emoyeni, uphupha uflyer emoyeni. Like now flyer lapha emoyeni, you mehla akho ayavuleka, you see tindo uletulu le, ubona wonke lo mhlaba, bantu, ubone ukuthi kendakalani, loya right, loya akekho right, khona lapho kuleli phupho. Lapho, those are the signs okukhomba ukuthi unesithunywa. And then if uphupha kumbe uputsa, or you dream of a lion, libhubezi, loko kukhomba ukuthi unemdzawe. And then nawuphupha inyoka, kukhomba ukuthi unemdzawe, inyoka le brown kumbe inyoka le green lencane, le green lencane leya ledzinyana. So naloko kukhomba ukuthi unemdzawo. And then nawuphupha inja ikukhotha, kusho ukuthi bogogo bajabulile. And then nawuphupha inja ikukhonkotha kumbe inja ikuluma, loko kukuchazela ukuthi titha takho setikuhlasele kakhulu, unetitha leti busy tizama kuk-attack-a kumbe already tiyaku-attack-a. So kudzingakala ukuthi uphaphame, uvuke, uthandaze, ulwe, cause kunetindo lebakuthumela ngato, kunetindo lebabhizi ngato. So inja irepresenta bogogo, iphindze irepresente titha. And then nawuphupha usesikolweni ufundza, kusho ukuthi ubitiwe, you have a calling, fanele uyothwasa. But it can also mean ukuthi nawuphupha uhlala ubuyele esikolweni, ngakhomba ukuthi kunetindo takho letingahambi kahle. Like instead yokuthi unyathelele phambili, unyathelela emuva. Kukhomba ukuthi fanele uphaphame, there's something that is not right. Uyabona? So lamaphupho fanele ulibuke ukuthi nawuliphupha kendakalani khona. Ngoba amaphupho la anjalo nangokuthi uyaye uphupha usesikolweni, kunala makhehla atofika nakhona lapha esikolweni, uyabona vele bagcoke emahiya and everything. Or lelo liphupho wena khona lapha esikolweni ubona tindzaba tibantu, mehla akho ayavuleka,
ukhona kubona ukuthi lo unesiphiwo lo akanasiphiwo, lo uyagula kumbe anything khona lapha ephupheni. So ngilapho utwade ukuthi ubitelwe profita uma ubitelwe ebunyanga kumbe unyathelela emuva. And then another thing nofana uyade ukuthi nawuphupha inyoka lemnyama irepresenta sitha. Inyoka lemnyama ayikho right. Inyoka lemnyama sitha lesik-attack-ako kumbe sitha lesibhizi sifuna uku-attack-a kumbe sitha le sebasithumele kuwe. Inyoka lemnyama ngilawo fanele wathi ukuthi maphupho asho ukuthini, whatever that you are going through utokhona ku-understand ukuthi kahle kahle i-calling yakho ihambela kuphi. And then nawuphupha majazi, njengoba nami ngibona ngigcoke ijazi sona, nawuphupha ugcoke majazi, I don't know what color you will see because siphiwe tiphiwo letingafani. So like kutuke tithunya takho ukuthi bakhombe ukuthi okay kuwe sitofuna ijazi elimhlophe, lelina blue, lelina green, kumbe lelina red, kumbe lelina whatever color it may be. Sorry. Loko kukhomba ukuthi kukhomba ukuthi unesithunywa. Loko kukhomba ukuthi ubitelwe ukuthi ube mthandazi, uthandazele abantu baphile. Nawuphupha amajazi. And then ungaphupha nebuhlalo. Buhlalo nabo buyakhuluma kakhulu. Ungaphupha ugcoke ubuhlalo lobovu nalobo white. Buyakukhomba nalobo ukuthi uphiwe isiphiwo sebunyanga. Ungaphupha ma-beads la blue and white. La mhlophe lana ma-stripes la blue. Lawo ma-beads ebandzawe. Khomba ukuthi unemndzawe. Kumbe uphuphe ama-beads la mhlophe, clear white or clear blue. Lawo akukhomba ukuthi unesithunywa sasemandini. Unesithunywa sebuthandazi. Utoba mthandazi. Utoba mprofeti kumbe mprofetess or whatever. Utoba ngake mfundisi. Ubutwe ukuthi uthandazele abantu baphile. Cause ngalaminye maphupho la uphupha khona usesontweni uthandazele abantu. Nako lokho uyakhuluma ukuthi vele nawe ngalinye ilanga utoba nelisondo lakho kumbe kunelisondo lefane nawe ulicale. Cause kuyahamba vele kufike lapho ukuthi vele kose uyocala lisondo lakho. So bhala amaphupho akho phansi utokhona kuwa-interpreta kahle kumbe nawuhleli maybe ungahlala ucabanga ukuthi okay leli lisho ukuthini, ngibongene ku-YouTube ubuka ukuthi okay leli maybe ngahlanganisa nalokhu okay bese uyacala ukuthi okay maybe lokhu kusho ini. Kuma nabogogo nabo umane uhleli nje ukhumbula leli phupho lakho bakucacisele lona. So kubalekile ukuthi nibhale amaphupho enu phansi. So I hope ngishele some light on lamaphupho nitade ukuthi netithunywa kumbe nibitelwe bungoma kumbe unabhoti bungoma buprofiti kumbe njani. And then utade uwati nokuthi nasekusho ukuthi ngihambe endleleni le right kumbe nakuso ngihamba endleleni lengekho right. Nakusona sho ukuthi sengiyahlaselwa kumbe njani. So ngithemba ukuthi nisitakalile kule maphupho interpretation that I was doing. Thokozani, this is Coco Tablamanzi in Tezogamatsibula. Stay blessed and I hope you enjoyed this video. Do subscribe and leave a comment down below. Thokozani.